Ništa, eto vi sad... Da se predstavim, Naravno. Goran Skrobanja, pisac iz Beograda. Svojevremeno, dakle, pre više od 20 godina, bio sam u prilici da dođem do materijala koji je bio na neki način ekskluzivan zato što je to bilo vreme kada nije bilo interneta i bilo je vrlo teško doći do takvih stvari. I taj materijal se odnosio na onaj čuveni slučaj opisa incidenta sa vampirom Pavlom iz sela Medveđa, blizini Trstenika. Ako se ne varam, to je bilo negdje početkom 18. veka, kada je oficir austrijske vojske Flickinger bio pozvan da istraži slučaj čoveka koji je ustao iz groba i koji je počeo da progoni seljane, stoku i tako dalje. I Flickinger je sa svojim odredom vojnika otišao tamo i istražio ceo slučaj i rezultat tog izveštaja je takozvani Visum et Repertum, materijal koji je dospeo čak i do Vatikana i to je materijal koji je sa ovih prostora prvi pisani dokument o vampiru, o vampirizmu, dakle o hajduku Pavlu ili Arnautu Pavlu iz Medveće i taj materijal je doveo do svojevrsne vampirske histerije u zapadnoj Evropi i do toga da vampir dospe u književna dela gotskih romana koji su tada bili u povoju, a isto tako i da sam termin i sama reč vampir iz srpskog jezika stigne u oksfordski rečnik i da postane sastavni deo svih rečnika sveta. Zahvaljujući tom materijalu ja sam napisao priču, reč koja odjekuje, i ona je upravo posvećena toj reči vampir i ona je bila sastavni deo moje druge zbirke Od šapota do vriska, a može se ponovo naći u svojevrsnoj kompilaciji priča sa vampirskim motivima koje je izdao Admiral Books prošle godine, dakle Goran Skrobanja, vampirske priče, reč koja odjekuje, priča koja je meni intimno jedna od najdražih upravo zbog toga što se zasniva na tom materijalu koji je u to vreme bio teško dostupan, a sada je verovatno lako do njega doći preko pretraživača na internetu i uopšte na ovim sadašnjim generacijama će biti teško da pojme koliko je istraživački posao za pisca u to vreme pre interneta bio tegoban, težak, mučan, ali isto tako i zadovoljavajući i umeo je da nagradi, kao što mene nagradio kroz ovu priču o ovom slučaju koji je postao svetski slav. Hvala.